Kata masa bam sok plang le se kan long ka we ni kita masa ban pen sok shit bat ka belong ru kata masa ban kong yuk tu ja jing bam ten rai kum kada ka jing ai mesim si bobon kinong rap. Yang kata kita masa an pelong da seng samla balang Katolik mau kan ro ka bala pen bai man pelong ha ka arfoi tri urisau arja afulai. Haba keren singlat patai kubor presiden ke seng samla balang Katolik mau kan ro uba pen biang lang share. Ula pen tip baya ka kita masa bam sok plang an pelong Holy Cross School mau kan ro. Baka thong jong ni kita masa ka dei man kentiu yu so plang bode ujing bam ten rai jing pai ba ka thai rilum khasi jentia uba pen biang loi thu ru baka ni ka dei sin ban kong hapo megalaya ban pelong ni kita masa man kentiu yu so plang ban banang peslu su iginong rep man rep yu ni ja jing bam kabai ka ni ka ja tamasa an bei tingka da katanat ki kam jungo kai perthai ka sarkar jalla ha ka jing trelang baka tanat ka rep ka riang bat ka megalaya age. Haka ni kita masan pun inamru igiwe ki marap kung uso strawberry ukrai bat ki we de gi jing bam ba pun mi hi de gi nong rap bat ki pai ba ka thain mau kan rau. Ire ba kan ka soknang festival kabangin sa pulong haka ahuai tarik joko banai risau ara cara arulai kata hak ni kesini secan kaman ha Holy Cross School mongkro te hak bide ba ni kuma ya sukmat bahkan ni kendai kasihan kebenan kong nak kebenta cungi kumba ngimpat cuy sngo hi menu bakla cudan ka soklang festival tingi sngo bakala di kebenta ke cungi bangin simya kasin cam ban promote uni soklang bade ucimbam terai ubangi na kanika dong bat kathan ke cungi kamtam ha kite ki caka cungi kamo penro iria hi borok kawe kami bah uni soklang te bat ki babun hi nakaleng ka cela ki syadiro ki latip ya ka cing bang chung soplang bumi nak teka caka ka cungi nama kata ni sumuba ka cing penong cungi kani ka festival kan sa ketiu syu ha ki bidai bat kamar ka cungi festival bat le sieru ngila ban krim ya ka cingmut chung ka sarkar ha ki bidai ban promote lane ban wadi kilat inti kumnu ban nang ketiu syu ya uni usoplang kumcu ikinong rap soplang te haki bede kini festival ngathrai ki kinong rap kin sawan bat kini ki brio na ki department nang ta kini ki riu semhang ki riu puli kin sawan man bat hadin chokne ngathrai ki bubun ki ikin sami na kini festival ki jing ki benefits lana ki jing mentoi ki bubun ki ba ngila ban yo soplang bede bat kini ki cikot cikiam kumani tip kinong rat cungi ki tu ba kini kebla ham ba ki ong ba usop lang udon ya kata ka bor ka ba long dawai bala ban penmi sibun kani ka umpun nang kabenta ki long kemi nang ta kiwe pan ki ong rupa ngila ban sumar ya kini ki kenyang lani kiwe ha pok la ni bam ya sop lang dekat ba kesnap cung Wat sibun kiwe de kiba nila banyo simen toy na soplang lara kade ha benta su kamariang ban sport kendo bat kiwe tehing ni dalam perlok sungi banya samlang si kentian ha kibe fa ba kasang samla persip kado sebelum ya ketemu sa bam soplang la si kendi ka history benkom ha kesala hujui ba kendan ni ketemu sa bam soplang we khat akin pen media best beta festival itu kumbang nilok hak kum ka tradisional dunia kasi itu smart banyak bang itu soplang bat unai ne pila punya nyapa makiyo lihat dai kum hakin gimana muntan bala sedang ni usoplang bat yo soplang hadu muntan ni iba laju tung laju rap dakin orap hak thai ma kun ro kum mau leng pingwan tar du khar plang ba kibiru ki thong thai ma kun ro di soplang bom ada wai bat ubah kila ina duki spatsen mensual si spatsen ko mensual pak kadang thai no rap hapo mo kono tik bun kino rap ki jupwa ba kuno ka sarkar bahkan wat kelat kendi berhenti soplang nu soplang udah begitu bom ada wai ba se ubah penyok dong iki baksan ki sendiri bun ki pai ba ki thai mo kono kim la siu ban school mengadang ba duna ki jinyo te dai hanur kon ba kajing wan ni pau jong sama paris ba kon ban pelong yang ni kata masa ha ba kini ki la le ban kenduk ru
ya Dr. Vijay Kumar ahli kendo ya Pak Paul Lingdo beliau menteri jongka tenat kam jongka partai anta gele ikendo ya Miklian Age ba hakani ka festival kandi du bar kai on bay tingka bay naka tourism department but on nyatri lang du ba ka Miklian Age but ka arts and culture hakijing lam di ba fitri kan ngor di IS beri komisioner sekretari jong arts and culture dengan yang kai kindia habuli pan bakane nak yang director jongka tourism department iba sirul dingdo lu apa pilih dingdo ya gani ila teman kalau bawa si bondo nak yang ka agriculture kakwa bensim ya kani kekenti yo soplang kom woi marga wadon kam man ketiu pen selo di pai ba jang lagi wa penitip saudong jang selong kibri kibon terwa so oyuk sopi ki soplang kibun di Taimon Road. Pi Taimon Road ka pumi sibun ko uno strawberry da ukrai. Hakni ka festival ng sapulong ngani ka masa kindan dan bun bar kindan ki jepun isap de ki briu ke dong Taimon Makon Road. Bara kinwan rakyat ta kita ki mar ki mar marat ki man i